Ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV. Ndaramukije abantu baba mu Rwanda, Imana ibaho umugisha, n'ababa mu gihugu cy'u Burundi, Imana ibahe umugisha, n'abantu baba mu gihugu cy'Abisilamu, ibihugu by'Abisilamu, Imana ibahe umugisha. Nk'abanshuhuje abantu ba muri Canada, nkasuhuza n'abandi bari muri Amerika, muri Australia, nk'abanshuhuje n'abandi baba muri muri Switzerland, nk'abanshuhuje n'abandi baba mu bihugu bitandukanye. Amahoro y'Imana bane namwe mwese. Nabonye amakomanteri ku video na postinze hirya y'ejo, muri ko muransaba ngo ndabasobanurire, muri ko murashaka ko ndabasobanurira. Bene data, iriya video kariya nariko ndabereka karatandukanye n'aka ngaka, ariko bigiye kumera kimwe, ariko aka ngaka ndakabonye mbona ari kare gusumbya kakandi. Murakabona ko kameze? Murakabona bene data? Aka ngaka rero mwabakobwa mwe n'aba mama, nukuri muze mwihangana, nukuri mugiye kugura ibintu byo gukoresha, ntimuze mugura ibingibi bishobora kubajana ikuzimu. Ako naberetse mu minsi ibiri ishize, mbese aka ngaka karacari gashasha, nakazanye kugira ngo nigishirizeho, ndakigishirizeho kandi gafungure. Aka ni ka gakombe, aka n'akandi gakombe bene data. Ndataye agakaratasi kandi gafungure mu karebe. Baba we, yego bona ahubwo harimo n'ibindi bintu, ntumbaze n'ibyo ari byo, mwuka byaramo. Ibi byo ni biki? Ni hatari. Harimo n'agatabo, ibingibi mwabantu mwe, baba we, ni ikintu abakobwa bakoresha n'abagore bagiye mu maraso. Aha, urabona kino bona gitandukanye na ca kindi, murakibona? Iki ngiki rero bene data, murareba ukuntu Satani ari mubi. Abagore n'abakobwa barafata kino kintu bakacishira mu gitsina iyo bari mu mihango, mu maraso, bakinjiza kino kintu. Iki nico kija imbere, iki cyose kikaje imbere, urakibona kino gikombe. Hanyuma kano kakaguma hanze, kano haguma hanze. Murayibona ko ari ibintu bigoye bene data. Bikaba kwavuga ngo mbere yuko ukoresha aka ngaka, ngo nako mbere yuko bakoresha aka ngaka, ngo babanza kugateka kabira, ngo mu minota 5 cyangwa 10. Niko biriko biravugwa aha ngaha. Ariko bene data,
nukuri ibi ngibi ntago muba mukwiye kubikoresha. Nukuri nimba hari umuntu ariko arakoresha ibi ngibi, iki ngiki nukuri ntimuze mwinjiza ibintu nk'ibi mu gitsina, kuko bariko barambaza ngo bagikoresha gute, ngo kino kija hehe. Bene data, kino abakobwa n'abagore baracinjiza mu gitsina cyabo iyo bari mu mihango, bari mu maraso. Kino baracinjiza ngo amaraso akazino akaja mw'aka kantu hagati, bagaca bagakuramwo bakaja ukoza, bakongera kandi bakagikoresha kino gikopo. Bene data, nkatwe turi abakristo, nukuri tube maso. Satani arimo arazana ibintu byinshi bituma umugenzi ataja mu ijuru. Nk'iki kintu nukuri nk'umuntu w'umukristo akacishira mu mubiri, mu gitsina ciwe, agatambuka akagenda, kweri burya ubona koko atari bibazo. Iki ngiki ngo bakigumiza mu mubiri, mu gitsina, ngo mu masaha 12 arenga. Iki ngiki mu masaha 12 arenga. Bene data, kandi iki kikaba gikoreshwa abakobwa bari imyaka 19, hagati ya 19 na 30. Urumva, hagati ya 19 na 30 imyaka. Bene data, murabona ko Satani bugiye yafasha abantu. Murabona ko Satani yafasha abantu, n'ukuri bugiye yarafasha abantu, kuko urabona bino bintu biriko biraza mu isi, burya n'ibindi biri mu nzira biza. Mube nukuri, mube maso, kuko kino kintu kweri iki nukuri burya ucinjije mu gitsina cawe, kweri reba ukuntu hanga kimeze mu gitsina cawe, kweri ari igikombe kikinja mu gitsina c'umuntu, mu mubiri w'umuntu, agatambuka. Bene data, nukuri mube maso. Ico naberetse cya gikombe naberetse mu minsi 2 ishize, ntago cari iki, ariko akangaka mbona ari kare gusumbya kandi akangaka mbona ari gatoya gusumbya kandi, ariko kandi ari kanini yakagutse. Bene data, muriko murakireba, mwakibonye? Bibaza mwakibonye neza? Mwakibonye? Iki ngiki umuntu w'umukristo ntago akwiye kugikoresha. Iki ngiki umuntu w'umukristo ntago akwiye kugikoresha. Twibuke ko imibiri yacu ari sengero z'Uwiteka, kandi umwuka wera aba muri twebwe. Kandi ijambo ry'Imana rikaba rimbwira riti ngo wonona urusengero rw'Uwiteka Imana izamurandura. Iki ngiki rero mwene data, kweri kikaja mu mubiri hagati ugatambuka, kweri kino kikaja mu mubiri hagati ugatambuka, ukumva kabisa kuri umuntu, kabisa, ugatambuka bigakunda koko. Bene data, iki kiranga kino gikombe ukagisha mu gitsina, ngo nuko uri mu maraso, ngo nuko nguri mu kwezi, ngo kino kikaza kidaha amaraso kiyakura mu ntuze mu gitsina hagati, cyuzura
ugisokorora ugenda kucoza usubira kandi ucinjiza kweri bene data. Burya muri ko murabireba koko, burya mubona bino bintu abakristo bakwiye kwikoresha. Burya mubona bino bintu koko abakristo bakwiye kwikoresha. Bene data, tugendana amakenga. Tugendana amakenga kuko umwami Yesu ntago yakwemerera we mugeni wa Kristo ko uza wishiramwo kino kintu ukacishiramwo mu mubiri wawe. Ntago Kristo yakwemerera. Ntago Kristo yakwemerera. Ntituze dufata ibintu by'abantu bataramenya Imana bakoresha ngo natwe duce tubikoresha kandi twaramaze kwitandukanya nabo. Ndakubwire mwene data mu Kristo, umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ntago uba ukiri mu by'isi. Iby'isi uba warabivuyemwo, kuko iby'abisi ibyo abantu like abantu bataramenya Imana ibyo bakora nk'ibi ngibi, umuntu w'umukristo ntakwiye kubikora. Ntimugakunde iby'isi, kuko uwukunda iby'isi ntago akunda Imana. Uwukunda iby'isi ntashobora gukunda Imana. Ibi ngibi Satani nibyo yazanye kugira ngo agire iki? Azimize abagenzi barimwo baraja mu ijuru. Ngereka mbaze nk'abagabo bari aho ngaho, abagabo bari bwumvize no video, wa mugabo we kweri reba kino kintu, burya koko ari wewe wakwemera koko ko umugore wawe yiyinjizamwo kino kintu mu gitsina? Koko tuvugisha ukuri, ikino kintu cy'igikombe wakwemera ko umugore wawe cyangwa se umukobwa wawe ko yiyinjizamwo kino gikombe mu gitsina? Bene data, nukuri tube maso, kandi n'ibindi tutazi biriko biraza, biri imbere, biri mu nzira biza, kuko Satani arimwo arakora ibindi bintu. Reka ndababwire bene data, iyo Satani abonye uhagaze neza mu Mana, iyo abonye uhagaze neza mu Mana, aragerageza akazana ikintu cotuma ukora icyaha ku buryo Imana yakurakarira. Aragerageza akazana ikintu catuma ukora icyaha kugira ngo Imana ikurakarire. Nukuri tube maso, kuko Satani arimwo nakibona, arimwo arazimiza abantu b'Imana. Satani arimwo arazimiza abantu b'Imana. Bene data, nukuri turiko turakorera Imana ngo tuze dusanganire umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ndazi ko namwe bene data muriko muranyumviriza, muriko murashaka kuzabona umwami Yesu. Rero kwa muriko murashaka kuzabona umwami Yesu, nukwirinda ikintu cyo cyose, nukwirinda ikintu cyo cyose cyatuma mutamubona. Kino ndasubiye kugifunga kubera ko ejo nzagisubiza aho nakiguze kugira ngo bangarure amafaranga yanjye. Kino kigura amadolari 41. Iki ngiki amadolari 41,
ariko kubera umurimo w'Imana n'umwuka wera abanyemera kukizana kugira ngo nigisha abantu b'Imana bari kubaraja mu ijuru, ntanga amafaranga hanyuma nkazagisubizayo bakazampa amafaranga yanjye bakayansubiza. Rero bene data murakibona neza, ngiki angaha murakibona ahangaha umugore kabisa n'umukobwa, umugore n'umukobwa akemera agafata ico kintu agacishira hehe, agacishira mu gitsina. Ico kintu akemera agacishira mu gitsina, akacinjiza mu gitsina ico gikombe, kandi ukabuzi kuri umukristo, ukavuga kuri umukristo, hanyuma ukazagenda uvuga ko ukunda Yesu. Ukunda Yesu gute? Uri murishiramwo ikintu citwa ikintu kija mu mubiri, rujya runturangaye kabisa. Naburya nakajya kantu k'agapamu mengo nisinze ukuntu kiremwe, mukacishira mu mubiri mu gitsina ngo muriko murikingira amaraso. Ariko se bene data, ubu nyene murabuze mukajya kantu gasanzwe mukoresha kweri mwakabuze. Reka ndababwire bene data, hariho abantu bakoresha kiya gikombe, hariho abakoresha kiya gikombe atani soni bafite, bakagishiramwe mu gitsina bakagitambukana, hanyuma ukambwira ngo uri muraja mu ijuru. Ijuru ryahe uri murajamwo wishizemo igikombe? Bene data, ndiza neza ko mwasobanukiwe kiya gikombe ico gikora niyo kija. Bagisha mu gitsina kugira ngo amaraso abagore bagiye mu maraso cyangwa abakobwa bagiye mu maraso mu kwezi, amaraso azaja mu kiya gikombe, hanyuma bazagisoko icyuzuye baca gisokoramwo, bagende kucoza. Bamaze kucoza, barangije kucoza, bace bacinjiza kandi bacinjiza mu gitsina. Uko nguko aho kija mwamenye ni mu gitsina hagati niho bagishira. Kajya kantu nako kajya kantu nako gatoya gasigara hanze. Uwiteka Imana nabaho umugisha, mube maso mureke kuza mukoresha ibyo bintu ntago ari byiza. Umuntu wese azi ko ariko arakoresha ico kintu aragikoresha, nukuri n'ukwihana Imana ikakubabarira. Imana Isirayeli ntago yemera ico kintu ko mugikoresha ko mucisha ku mubiri. Yesu Kristo nabaho umugisha, ndabakunda cyane. Imana niyasubira kandi kanyeka ikindi kintu nzana ama video ndabahereza, kandi n'ubutumwa bwiza zandabubahereza. Yesu Kristo nabaho umugisha. Bye bye.